potato salad එක එහෙනම් මෙගෙනස්තනේ ගේක වණ ශහු තයාර කොල්ලා ෆමිගේ රහ බලාලා එහෙනම් ශහු රහ බලන් විතුණුනේ ශාෆි රහ දක්කල් නෙන් ගෙනස්තෙන් විත ශාෆි වරකිනම් potato කෑවල මේක ගොත තෙල්ලාගෙන එහෙම විමාම දැන් මේක මෙතනගේ මේ healthy කොංගොතකම් මේ බේන කොගෙන් salad නුන් හුරිහා ගොතේ ති දෙම්මෙති කියාද ගොත්තක කී හරගොල් වෙක්කම නුන්කම මේ මවුලුමත් ශහු වලි බෙන් ශහුගේ මවුලුමත් දෝකම නුවානම එම මේ අසු හගීගතු ගල්මගේ තෙරේගම වර බොඩ ගබෝ කරවේ මේ දුවන් ගොස්ලා කොම්මෙච්ච කේස ඕකේ වානේ හිකේ නැතිමන්න මේ හිකෙන් බේනුනේ ජනු එෆෙක්ට් කො හුන්නානේ එනමෙ සම මේ හගීගතකි මේ කෙවුමකි වෙස් වර බොඩ බල ජෙහෙ කම කෙවුම් වාකි ගොතක බහට්ටය නෝනියා එමිහකු බේනුමයි බොඩි ටයිප් එකෙන් එච්චි පුරතන් කොල මුදගු වෙගෙන් දාන අසකොතේකම හකුරු මේ ෂුගර් කට් කොල්ලුමකි තිරි කොල්ලුමකි වර මොහිමුකම මේ දැන් ශහු ආමිහාරකන් ඇස දැන් වර කියෙන් ඉගේ මේ කාලෙච්චි ශාෆි වෙමිම මේ මවුලුමත් මෙගෙන ගම එන මේ ශහු වර බොඩක් දෙයි ශහු වර ශාෆි වර බොඩ මිකාල වහකට දක්කා ලෙවේනේ හැම මිකමා ගොළු හොරි ෆරාතක අලම මසික කුරනේ තිබෙෆුනා හිසාබ මිකමා ගොළුම් හොරි ෆරාත මෙදුවරි කො තිබෙෆුනා හිසාබ මේ මවුලුමත හිසා කොල්ලවේතෝ අලම නැකීගා නාහිදා අලි එම්මන් හගේ නාහියව බෑරුවේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක නාහි මි දක්කාලවනේ ෆිට්නස් के वाहक है हर में एमएस विस्नन जे कंकमुगे वाहक एक कुरिंग हम प्रोग्रामर्स मरहबा आयता ने शाफी दे मि वाहक दक्कादारुगा मी गम शाफी सर मुहिम वण वगत कोलकंडे शावेड मी बौलु बात अमिले में सोदाला दिरासा कोला दी हम की का खमा गुळु हुरी फरात मेदरु कलमना समाली बु ngata ay me fotem sitere go fote so ala ki kihine bae almen amilla evs me සික්කත නෝනේ අමිල්ල හෂගන බෙලමට්ටක නෝනේ කස්ටත් කුරමට්ටක ලෝබෙ ජස්සයින බිහාර ෆොරිතම අමිල්ල සෙල්ෆ ලෝබි ජෙහෙන් බෙජෙහෙනි දැන් අමිල්ල සෙල්ෆ ටේක් යා කොරන් බෙජෙහෙ දැන් වෙයිට් මා බොඩ බරවා කමුග වෙජ්ජා උඳගුතවා කමුග වෙජ්ජා මු හම कोरियाला कष्ट फशंबी माँ इंटेंस वर्कआउट करनो दिए सम स्लो को स्टार्ट करे वेने मीगे गिनबे फ्रोन स्टार्ट नो करे वेने इंगे तो दें कला स्टार्ट करे रुगा मिसाल का 90 kg नोनी 100 kg दिए म दें इतरो एहें इंजरीज लीड कुरानी एहें मी मैं कला कोरियाला फशाफी आवर रंगड़वाने दें हम हेल्थ एक्सपर्ट नोनी ट्रेनर्स के लफा हो दा नोनी डाइटिशियन Karin dem by far wagote ki wara boda weight gain we for horeje amu gym ka daannu kere me noni motivated nowe kasrat ko rahiten nowe ehme ekala rangal motivation we sama beenum wan de me Dhivehin naki hama me fitness me shawgweri we fitness lo bi jessena bayaka wumatta ka nonama hedi daane he ye suwala ke wahake mihar कोरिया बाला फमिहार गिनवज कसरत कोरा बेफुलम मिहार पाकुतक बलाल कमगविय समा हिंगण्णु कुन्न बेफुलम गिनवज हम एकम एगे इतुरंग आदिवे सेबति बि हम वगुतु नोवेගෙන් कसरत नुकरेवे बेफुलम एबति विंगे तो वगुतु होदाගෙන් हम कसरत करूं हम डेली लाइफ रूटीन ने गोता कसरत करूं वरम मुहिम्मे देन गिनफार एकला हेल्थ रिस्क कुरिमति वेගෙන් अने कसरत कोरा डॉक्टर रेकमेंड कोरीमा मियाननी ए अवरे कोरियाला देन हम मिहारू फुदर का यंग को दिन समा कसरत करे देन कसरत कोरा का वकी एज नोनाने यंग हम एम यंग एज सर फशांग हम एज वावर कव समा कुरेवेने दे इंजरी एचने कम गवे जाम कुरेवेने दे आदि इंजरी हुरी बेफुलुम वे समा मुरुंदु वसे फति बे बेफुलुम नवस हम अळुगन में क्लास तक अच्छे कोरिया गेंदंगे हम क्लास तक बैरवामे मैम नाहिद नाहि की हम मी अंहिम बेफुरने सास कोल्लागे क्लास त कोरिया गेंदा फराते दाल में Dhivehin तेरेगे वरगिना वाक में मिसाल का अंहिम कुदिन जिमक में दाम वेज्जा तन कोरन उदगु एबवे मिसाल का अध्यास को मी हुम बनाने वरन उदगु वाने काल को को तमने मी केने तो नाहि मेंगे क्लासेस त बटन को फमन ऑल विमेन क्लासेस तक तो कोरिया लेडीज ओनली क्लास तक गेंदनी कोरिया ए बोडंग हम ग्रुप फिटनेस क्लासेस लेडीज ओनली बैंड ऑफ इन्ननी विसिकल कंफर्टेबल जोन ए गैस कसरत कोल्लेवें ए वर गिनफार आलुगन में गोला कांटेक्ट कोफे सेबा कल कंफर्टेबल नो दोरु तारलाफे हुन्नाने सहाने देंगे हे में कल दें हम मी बुरगाड़ा गिन बेफलोंग ऐसे बुरगाना गैंग कंफर्टेबल जोन ए कसरत कोल्ला मी आलुगन में टारगेट कोरनी दें हम कुरी गना ही आउटडोर प्रोग्राम से सिंगी දැන් අවුට්ඩෝර් වර බොඩ මී ගිනාන් හිම් බෙෆලුම් විදාලවනි ඉන්ඩෝගේ කුරම් බේනවනි කල අවුට්ඩෝර් බෑවර මෙහම් බලාෆානේ ඉන්ඩෝගේ විජ්ජා දැන් අදී හම ලේඩීස් ඔන්ලි වියස් අනේ
වරගින බෙෆුළුන්ගේ කන්සර්නේ يعني ෆලවීම බලාෆානේ හේ තිමන්න හදාගොතන් තිමනේ නෙහෙදි දානේ දෙන්කම් ඒ ගුලාවගුතුවේ සම නාහිමේ මොටිවේට් කොග්ගෙන් හම ක්ලාහා හිසාබ ගෙනීම දෙන් ඒ හිසාබුන් එක්කලා comfortable way then ane friendly environment ka swima then classes majave jamun then hama continue kore then ham faakolan je me kastatu kurumge terega den ek ek class ta me hinga aruga gena farata kon shagwerika me hungunne single kon kastatu kuram banone group ko me kastat kuriya gendamma ana hemi wala tachri ba hunna ta ek farata kon ek client ona dimawege e gole hama de bange to ane war gena be flung enjoy kore group classes a group akay kon as sama bara fun maja kon kala workouting hem feel no me be hadaleve then toning kashatta vise bore ki wattaruge class tange bore misaka zumba vije amu hama dance ke tere eha boda workouting hem feel no ane nimmalar war boda sweat we fa hama war bar calories burn we fa me honnane ehem wima me egota stress release kolla kankan kollan group classes waran enjoy kore then warabboda weight gain we phone be fle veja hama one on one ane pt nagam we then ane group pt wes negidane group of 5 or 4 them adu limited then ma bodu group e veje avasekala ebbe be flo hama group bodu e waraka bodan enjoy korane ehme group fitness classes ekala hama wara variety classes e bori weight training classes e bori ane critical power noni body pump kal class taka kive sama strength training na wara rangalu programs e anghem beflumes firhem beflumes sama e jwa waraka wese beje kal bones muscle strength kurang ehme weight hadagen gym ka wadanna mes noni ane strength training class goskem wes mihiri hama kure vidan kantata then nahi me bare boda me gabu kurun taken e bori me exercise ame kasrata me keun me healthy lifestyle wara bavru ek myths taken e bori misal ka kasrat kuran jene waki gota katti be bay ke waki body type ke hikimi hun kasrat misal ka hikimi ko men duelang datam beja coaching ikkan ye ti duwani ekahala comments se seba pass kore noni bay farama me waki khama ka sida hikem wegen wes eba duwan de hikem menu jama duwan dashe kasrat kurashe ekahala ga bul kurun ta kese pori mika kantete ka med ki ke to monelane me argon dekhe gotuga ma korige yada me har me surya be plus vara modern zamane ge molene hama me modern phone hi pa fe me modern echi la fa molene me visnu me se beje badaw kollan ei hikikon onna be flewe sama body type go gotu noni hama health risk en hore dane den hikiwi mati mananu jehne kasrat kuraka ehen bune fohutta hama me diabetes noni cholesterol high we kame vedane hemima mikandata control wani kasrat kogge den tankole gain we fonna be fle vejje yamun e be jehilum we klahakastan ene adi mala fale bune faane neti ehem we ma kala fale followers hikives komme size ka we sama kasrat kurevige e be flege goal reach kurevidane ega den amella masekken ama innani bodan ehem ma ekala waki meharu hikiko tibe be flum wes kuduko weight gain wan benum vejje aves strength hada strength training ga baveri vefa den keoma badal geneskem ve samay buhuri e beflako hiki beflako es benumwa gola reach vefa dalmena hiken mi kureve masekatuge wahaka warakina faratta kun dakkam wes beenuwana amugote gaden mi duwan dies none mi jimaka des mona timana hiken she eno shaho midane den hiken mi kura masekatuge tere galmena war bodati kostake wese bahede kanne ko baba naahi menge mi tajriba balaf iya almena mi hede kostaka kiyeme boda none mi kankamu adi aragana wena kankamaki miharu consistency regular ko kasrat kuru miharu waragina befulun ekkala start koffa mi ane 2 months tere rangal result enu fene jam noni rangal result fenunas eba huttala fa den chutti eka gossa noni idu banden asiya mohama break en nagan den aneka ane timma hona sore fa weight gain veli masan miga regular ko kashat kurum bara muhimmo den ege tura bara gina fahara crash diet ekala mi crash diet nagam benum ve kulli results ekala bara fast result again ehem vech kam ga vech e gemve se baade war baver health risk ta ehem vi mekala bodan healthy rangalu gotiki regular ko kasrat kuru koffa dem misal ka month ko target ko gen 3 to 4 kg duvalo noni 2 months 6 to 7 kg waru duvalo then babbe flo hamasa ane
බේනුවානේ එම්මස්තර 10 කිලෝ දුවාලා එකහල විස්නුමස් ගෙන්ගුලේ එහෙම මෙකලා එම්මෙ මුහිම්මි හම රෙගියුලර් කාස්රත් කුරුන් දෙන් ડોක්ටර් රෙකමෙන්ඩ් කුරුමුගේ කුරින් හෙල්ත් රිස්ක් තකා දුරුග හොරෙෆා කාස්රතන් අවහන්න කුතු නාහි ඒගත de maale sarahata bala fena hewmena mami kasrat kura mi hunge adadu nisbatu hama ware gina fene mi ekweni sarahata belesnunya hulumale balale kamga ves mi ta mi hunda hama park tak mi kasrat kurve gota tayar ko phone tantana balale sama wara mi tantanuge beenun hifa kaves faha kolle de nahimen experience unna na ma tol tere gaves me gossa ma bay classes de hingar ko ba to mi tafata ki hama atol tere ges mi wara మీ కసరత్ కుర్మ సమాల్ కద్దే బాయర్ ఆమ్రైతో మాలే ಹುಳುಮಾಲೆ ಮಿಹಾರು ಕೊರಿಯದ್ದ ಅಣೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊ ಅಥಳುತಹುಗ ನುದೆ ಬಯಂ ಅಥಳುತಹುಗ ಮಿ ರಂಗಳ ಕೊರಿಯಗೆಂದೆ ದೆನ್ ಏಕಮಕೋ ಸಮ ಆಳುಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಸಬದು ಮಿ ಫೋಕಸ್ ಕುರನಿ ಅಥಳುತಹುಗ ಎವೆಯಾ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಕಸರತ್ ಕೆ ಹ ಮುಹಿಮ ಕಮೆ ಕಂ ಎಮೆ ಮೆ ಬೈಬೆ ಫ್ಲೋಂ එකල ಬೆಬನೆ එකල ತಿಮನೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೊನೆ ಉಳೆನಿ ಕಸರತ್ ಕುರ ಕಣ್ಣು ಜೆಹನೆ ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಬ ಸಮಮೀಗ ವರ ಮುಹಿಮ එකಲ ಕುರಿ ಅವರ ಬೊಡ ಮಿಹಾರು ಕಂಕಂ ಬದವೆ ಫೋರಿ ಮೇಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ವೆ ಫೋರಿ ಮ ಬೊಡ ಮಿ එකಲ weight gain ವಾ ಮಿ ಹುಂ ವೆಸ್ ಗಿನವಣಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ತ ವೆಸ್ ಗಿನವಣಿ එහම අතොළතවගෙස් අස්සු කොරවිධානි බෑවර් කශත්තන් එබහුරි මිසාක ජිමෙන් නැත ශම මූදු අනේ ෆතන් දෙවේන මූදු එබයි දැන් හිංගන් දෙවේන හම ෆ්‍රෙෂ්යාග හම හිංගාලන්න කොන්නම් වේ දැන් හම අනේ ස්ටෙප්ස් කවුන්ට් කොග්ගෙන් අනේ 10k ස්ටෙප් හම කොරවිධානි දැන් ෆුරතම මුහිම්මෙන් නො ෆුරතම නොකොන්න දෝ 10k ස්ටෙප් හම කොරාක මිසාලක 7k ස්ටෙප් එගොත මේ රීච් කොෆා වකි ගෝලක රීච් කොෆා දැන් හම අතොළතකුන් එගොත රික්වෙස්ට් කොෆී යාමු හම නාහිවෙස් ගොස්තෙන් ඔස් අතොළතවගෙස් අනේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හිංගාරුග දැන් ගින අතොළතවග හම බේනුම් වේ අංහෙන් බේෆ්ලොන්න ක්ලාස් නගන් අංහෙන් ට්‍රේනන් අයියා බේෆ්ලොන්න රංගලි ඒ අනේ හම නාහිගේ එක්ස්පීරියන්ස් උන් හම බේෆ්ලොන්ගේ ගින බේෆ්ලොන්ගේ කමෙන්ට් හොන්නනේ ගොත එවම් නාහිස් එදෙනි ගින අතොළතවග හම ජිම්ත හෙදිෆා ami kasrata miharu maalega mihun nukunna wara kasrata mihun nukunna tan deken nahis benwani nan dalmen ms sama wara busy ma hawle game dirulu mundara amugotige hen waragina dakkala vena mental health ge wahaka almenge mental health me kura asarta ge wahaka adi ha miyaki ge waragina faratta kom buna almenge fit wegen tibegen none adi ha miyaki ge physical fitness ke sabmus mental health warangalo asarta ge bakore ko ba to me dekama hori gulumaki mental health fitness ಅವರ ಗುಳುಂ ಎಬೋರಿ ಏ ಹಾಮಗಿನ ಫಾರ mental health ಕುರಿಮತಿ ವಾ ಬೇಫಳಕು ಎಸಮ ಕಸರತ ವಡಂ mental health ehunna stress ta duwwalave eki wattarge programs adam breathing hadam ves none misalaka dance class එක බෑවරි වෙලෙ සම එබබුනේ වන්න වතරේක කලති මන කුරීග හොරි work හොරි stress ta gossi amelle avse beflaka ane feel ve then hamana hives notice ve lockdown afahu covid situation afahu wara ginavi ane mental health beflon hama class taka annam feshiruga then meega wara muhimu mental health early stage ga denegatu est symptoms ta then wara gina beflon gabolenu kore anxiety noni depression me wa kamekkama noni bai ekama hama eives ehen health risk tan hen hama mi farwa libenje kame ehen noni kala ehen stage taka midani depression noni high depression midani and for hisaba midani ehme mahama cholesterol eche hama level ga bahatta hen ebeje mi mental health wes ane take care kora then amella self wes busy wegen work wara boda busy wegen stress wegen wes ama baibe flung eba ane anxiety adde ehme amella self take care koron amella self time dino lifestyle change gene kitame busy kon uluna sadi wara muhimu miga nidi ane aggadiru nidi hama korun ane tankole avahan nidu then ekala bavaru lifestyle changes ta gene siya hama mental health aves duru ene then waragina fara hama doctor adiyama doctor evveseche highway forage yama mebunani furatama kasratu e tirikureveto behuge badalge ehme beha nola ulen mi hama daskuram vehuri habe flumes wara muhimmu wahakatake nahiti hissa koreve dalme ummid me korani hama mi program ballanti pe farata sama mekam ituru samalka me dena kam bali umuge kuring mi precautions nengumunga me muhimmu ekkama ki hama
exercise kurun kasrat kurun hem mama demmeti fa kol hem baby steps nagagen hama kuda ko hingala mi back wala jassalam wese hen nokumela ka kankamu fashagen den kuriya daanekama hema mika itur fursate kama nahiya badda kolla fursat libere kama alme ummid me kuren hama kuriya huri program take sama और मेंगे फरातुं हम नाहिया दवा तरवाड़ वारा बड़े शुक्रिया नाहि बहुत बड़ा हिस्सा कोले देंगे